gumaho musherure mukama nakiboneka mumutakira kirheyi omubere cyo muhandagwe nutashikirere cy'ibiteka bye agaruca hari mukama aboneka umusasira ruhanga witu ahabo kuba muri yashora no gushemerwa mugaruke yemwebembirwa businje mubuneje ngwerya murebe Yesu yaba abatambiro mushi wanje ngirire mbabazi aine myaka 12 mbwe naza kufuka nyabura wije tugendane Yairo ni hano Yesu hara wawe yakaba reka kurusiyo mwigeze otatina ikiriza konkana ije kukira mutarra ahabo kuba tafire agwejejere mwishiki simuka mumuhe cyo kurya nimbe hanangereza tagera umwagambire byabaha bwa nyuma y'ibyo kwiyasho hwire yareba umuhozo kweto matayo Levi ashitamye umwihorezo mukuratara kandi Yesu yatemba mu kibungo kushaba yaseseza yikiro nashaba ruhanga kubwa sesiri ya yetabeje 12 abo yayisire ntumwe Simono yayisire Petero na Andere y'umurumuna Yakobo na Yohana Filipo Bartolomayo Matayo Tomasi
Yakobo mwine Alfayo, Simoni orkwetwa Zelote, Yuda mwene Yakobo, na Yuda Ishikariyota owamulebisi. Mwino mugishimwa boro ahakuba bukama bwarahangano bwanyu. Mwino mugishimwa bineje arakuba muri yigitsubwa. Mwino mugishimwa barakorera hati abo kuba muri yasheka. Mwino mugisha abantu kubara abanje baba binga baba juma baba gambara ngo murababi no batora umwana w'umuntu. Mushemerwe muguruke mwesime. Ahabo ko bihembo byanyu nibinjo mu iguru. Ahabo ko bantu ko bayishenkuru babagizira bati abanabi. Kumi na mukaga, kumi na mushanju, kumi na munana, kumi na mwenda, makumyabiri. Ebyo nibyo nyine. No manise kimuzozonka. Kimwe abatunji muri yakareba. Ahabo ko bamuhereze kutunga ibyo kubahumuza. Dataye kwenda kutunga no mugwiraro. Muri yakareba imwe bari kusheka hati. Ahabo kuba muri yaramboroje. Muri yakareba abantu ko barabagamba hoje. Ahabo ko bantu ko wishenkuru babagizira bati abana bebe bishuba. Konka nimbagambira mu bakumporera. Mukunda abazgo banyu. Mukoreje bari kubanga. Mushabira umugisha bari kubakena. Mushabira baba bari kubitsa mwaga. Orukutero ruhirwa umushaya. Omuhindura urugundi. Noru kwa kekanzu yawe. No munagiro gwa otargu mwini. Orukushaba wena omwe. Kandi urinyaga ibintu byawe. Otarga akakubimushaba. Mukorera abandi nimwe nko kumwana ngo babakorere. Kumurabe n'umukunda abariko bakunda mwe nimwe n'umusimwa hoci. Aha kuba basise nabo bakunda babakunda. Kandi kumurabe n'umuguza mwine hamaso munyese yari mu babahe imwe n'umusimwa hoci. N'abasise nuko bakora. Nabasa atakumkwata. Nabasa atogama nawe. Kani hano. Kureka mukunda abazgo banyu muhaba ariko bashaba tine matsiko ngo bagarurire ubu muri yatunge bihembo bingi kandi muri abana barukirabona aha kuba n'umurungi ahanta sima nababi mugire mbabazi nkashwimwe kwagire mbabazi Tujune Yesu. Tutuleni Yesu. Mutarcho rubanja ni mwete muruchwerwa. Mutarasingisiriza ni mwete murisingisiriza bwa. Musasiri ni mwe muri yasasirwa. Tware chakahana kawai mukama. Muhe ni mwe muri yahebwa. Endengo y'umurengamu ni mwe niyo murirengerwa. Empumile baseta kwembere ndijo. Zombi tizirugwa mukina. Aha bwenshi no reba katakoza kariyo muri shori ya mugenzi wawe haze mpimbere yo muri yawe tajeteho. Twebembera ayi mukama. Twetenga hati ayi mukama. Murasajya
kwana jakayi ende yakuzire n'amabere gakonkize bintu umugisha okukira bintu umugisha n'abahoro ikigambo cya ruhanga bakacyorobera ninyenda kumanya umusheija ogo nogira ngo nabasa kuba ari Masiya umwaha abafarisayo yamwita kurya nawe yataha umuje bashitamaho byo kurya